Ijambo ry'uno munsi mfise rivuga ati tinyuka kuvuga kuko igira igukorera igitangaza. Neno ninalo siku linasema kwamba acha uoga wa kuzungumza maana kuna muujiza nataka nikutendee. Haleluya. Amen. Tinyuka kuvuga. Acha uoga wa kusema. Kuko ari igitangaza Imana igombe gukorere. Maana kuna muujiza Mungu anataka kutendee. Ico gitangaza cawe. Uyo muujiza wako. Cyatebejwe nuko watinye kuvuga. Umekawiza kwa sababu umekawia kuzungumza. Mu bana banje hari umwana yahora atinya kuvuga. Katika watoto wangu kuna mtoto alikuwa anaogopa kusema. Nibuka umunsi umwe nari mfise intebe. Nakumbuka siku moja nilikuwa na kiti. Ndayishira ku kuguru kwiwe sinabimenya. Nikaiweka kwenye mguu wake sikujua. Umwana ararira ntiyambira ati kuraho intebe. Mtoto akaumia akalia hakunambia baba tu ararira. Akalia. Chenda avyikunda bo umwana ariko akorora mosozi. Nilipotizama mtoto nikaona natoa machozi. Ni biki kubera kurukurarira? Kwa nini unalia? Ambia terega wanshize ku intebe. Akanambia umeniweka kwa kiti. Uratinya kuvuga urashaka guhura n'ingorane ndugu yangu. Unaogopa kuzungumza unaweza kutana na shida ndugu yangu. Je nibuka agakino twigeze gutegura muri Faraja niyo yari filme ya kabiri. Niyo sketch ya mbere twakinye kuri radio. Nakumbuka kuna sketch ambayo tumecheza Mfaraji ilikuwa sketch ya pili kwenye radio. Twari twayisomenga mpenzi bubu. Tulikuwa tumeita umukunzi wiki ragi. Mpenzi bubu. Umukunzi wiki ragi. Umukobwa yakunze umuhungu. Binti amependa garso. Biramunanira kubibwira wa musore. Bikamshinda kuambia ule kijana. Imyaka irahera. Miaka ikapita. Mugabo umuhungu nawe lakini garso naye aratinya gutinyuka uwo mukobwa. Akaogopa kumwambia binti. Ama undi munsi acabona undi mukobwa amorohereje mu kuvuga. Nyingine siku akaona binti ambaye anamrahisishia kwa kusema. Achareshuo. Akachumbia huyo. Invitation zisohotse. Invitation zilipotoka. Wa mukobwa yari akunze umuhungu. Yule garso alikuwa alipenda garso. Acharababara ati kubera utantwaye. Akaumia kwa nini ukuniona? Wabibona ko ndagukunda. Kulikuna kwamba ninakupenda. Kaja gashati naye nakuzaniye. Kale kashati nimekuletea. Ibi nakora ntiwabona ko ndagukunda. Hivi nilikuwa nafanya ukunaona kwamba ina mapenzi kwako. Hariho n'imisori igira gutyo umugabo ikanera kuvuga. Kuna na wagarso wanafanya hivyo wanashindwa kusema. Kuri ivyo vy'amapenzi. Sisemi kwa hiyo ya mapenzi. Ariko tinyuka kuvuga. Lakini acha uoga wa kuzungumza. Imana yarashize ububasha bukomeye cyane utoziga. Maana katika mdomo Mungu ametia mamlaka makubwa sana. Naratangaye ububasha buri mu kanwa kacu. Nimeshangaa mamlaka imo ndani ya kinywa chetu. Uziko akanwa kica kurusha inkoho. Unajua kwamba kinywa inaua kuliko bunduki ya. Umuntu ashakoresha akanwa atinyikira naka. Mtu anaweza tumikisha mdomo eti ni uwie fulani. Wa undi agafata inkoho akica naka. Yule mwingine anakamata silaha na uwa fulani. Ni kakanwa kawe kamwishe. Manake ni ule ulimi wako mdomo umemuua. Akanwa karakiza karica kandi kagakiza. Ulimi unaua tena unaponya. Hari umuntu yoshaka kuvuga ati nakamufungure. Kuna mtu anaweza kusema fulani muachilie. Ubwo nyine bakacha bamurekura. Hapo wanamwachilia. Akanwa karashaka gutuma umuntu akira. Ulimi unaweza kusababisha mtu anapona. Akaronka gakiza. Anapata wokovu. Dusomye Abaroma igice ca 10. Tukisoma Warumi sura ya 10. Na mashima abantu bandika ko turavuga imirongo myinshi. Napenda watu wanaandika maana tunasema mistari mingi. Kugira ngo bigufashe nugera muhira usome Bibiliya byoroshe. Ili bikusaidie ukifika nyumbani usome Biblia. Abaroma 10:9 kugeza ku 10. Warumi sura ya 10 9 gushika ku 10. 9 hadi 10. Kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami. Ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ari ko yaturisha akaronka agakiza Imana yabwicubahiro. Kumba agakiza bisaba kukoresha umunwa. Kumbe wokovu inaomba kwanza ukiri kwa mdomo. Tinyuka. Acha uoga. Uvuge Yesu agukorera igitangaza. Useme Yesu akutendea muujiza. Ari abantu batinya no gusaba imbabazi. Kuna watu wanaogopa hata kuomba msamaha. Ukumva umenga wopfana ico cyaha. Unasikia kwamba ufe na dhambi hiyo. Hako usaba imbabazi umudamu wawe. Kuliko uombe msamaha mke wako. Hako usaba imbabazi umugabo wawe. Kuliko uombe msamaha mmeo. Hako usaba imbabazi abana. Kuliko uombe msamaha watoto. Hako usaba imbabazi abavyeyi. Kuliko uombe msamaha wazazi. Tinyuka uvuge. Acha uoga usungumze. Aho nyine hari agakiza. Hapo hapo kuna wokovu. Amena.
Amen. Amena. Amen. ngo abakozi babiri bakora ahantu, Watumishi wawili kwa wanatumika mahali, umwe aca arakaranga inkoko. umoja akakanga kuku. Akaranze inkoko, Alipokanga kuku, hama agenda arahonja akaenda na anahonja. ahonje gatonya, Akihonja kidogo, ariko arahonja kugeza inkoko ihera. akahonja paka kuku ikaisha yote. Yari umukozi w'umuhungu, Alikuwa ni mtumishi garson. hama arabwira umukobwa ati none boss tumubwira iki? Akamwambia ule binti, bosi inkoko tutamwambia nayimaze. kuku nimemaliza. Aravuga ati turaza kumubesha, urarabinzi ngene uza kumubesha. Akasema utatizama giso utamdanganya. Ati reka ndaza kumubesha ko inkoko twayibuze ntitwabaye Eti tukikerera. acha nitamdanganya nimwambie kwamba kuku Inkoko tumeikosa. yatakaye. Kuku imepotea. Bosi araza arabimubwira uko. Bosi akaja akamwambia Bosi hivyo. ati pole sana nta kundi. Bosi akasema pole, hakuna shida. Bukeye Asubuhi, wa mukozi w'umukobwa ule mtumishi kike acabwira wa muhungu ati akaambia ule garson, uyu munsi nuza gukora n'akazi kanje, leo wewe utatumika pia na kazi yangu. niuza koza umwana, Wewe utaosha mtoto, niuza kumugaburira. wewe utamulisha. Wa muhungu ati Ule ako niko kazi kanje. Ule kijana ndo kazi yangu. Ati nutabikora ndaza Akamwambia, kukurega kwa bosi. usipofanya nitakuchongea kwa bosi. Ati sawa. Sawa. Agakora ivyiwiwe, Anatumika vya agakora kwake, n'akazi ka wa na mukobwa. anatumika na kazi ya ule binti. Akaruha. Anachoka. Ukwezi kurahera. Mwezi ukaisha. Bosi akabaza ati none kubera iki wari ukora gusa? Bosi anauliza, kwa nini wewe unatumika huyu binti na keti? Ati oya nta ngorane bosi. Haina shida. Twavyumvikanye. Tumesikilizana tu. Umuhungu araruha arapfa arahwera. Mwanaume akachoka paka Sinzi akapona. nyine yatahuyira ijambo ryo gutinyuka Sijui kuvuga. si ameelewa neno la Aravuga kutokuogopa. ati bishake bicaho bishaka. Akasema liwalo liwe. Jereka nje kubwira bosi. Acha nimwambie bosi. Aragenda arabwira bosi. Akamwambia bosi. Bosi buje ya nkoko. Bosi ile kuku. Kwabaye guhonja kumunyu kwiye. Ilikuwa kuonja chumvi tu. Chamfata gasoso gatonya. Nikakamata kamnofu. Buke sanga nayihejeje. Kakuta kuku yote Umbabarire. Unisamehe. Abakozi bo mu nzu salama. Mugo bien. Watumishi wa ndani murakomeye. Hama bosi ati ndaguhariye. Bosi akamwambia nimekusamehe. Buke wa mukobwa ati Huyu yule akasema uyu munsi ni uza koza umwana. utaosha Uhejeje. ukimaliza Uce uhanagura umwana. Hanyuma umushira kuri po. mtie kwenye po. Wa muhungu agatwenga ati Yule kijana awa mende hari kera. penye Ati ndakurega. eti nitakuchongea, Uragenda ureke. nenda ukasichongea. Uremeye ko ndakurega. Unakubali nikuchongea? Barakwirukana. Watakufukuza? Wegenda urege. Nenda uchongee. Sindabikora. Sitatumika. Nkora akazi nayandikiwe. Natumika kazi nimeandikiwa. Hama nawe urimenya. Na utajijua. Wa mukobwa aragenda kwa bosi. Ule binti Bosi kaenda ngira ndakubwire. Bosi nataka Ngenda nikwambie. kubwire ko kibutura. Nataka nikwambie. Ya nkoko yavuga ko yatakaye. Kibutura ile kuku Niwe yayiriye. amesema imepotea nje akakula. Bosi ati ndabizi. Bosi akasema najua taarifa zote. Tinyuka kuvuga. Acha uoga wa Haleluya. kusema. Tinyuka uvuge. Kuwa jasiri wa Uvuge kuzungumza. ukuri. Sema kweli. Ukuri kukuzogwa kwidegembya. Ukweli utakupatia kuwa huru. Haleluya. Amen. Uriko uratinya kuvuga. Kunaogopa kuzungumza. Niyo mpamvu ukiri aho hantu uri. Ndio maana ukungali mahali ulipo. Akanwa kawe karafise ububasha. Ulimi wako una mamlaka. Kandi impamvu udatinyuka kuvuga Sababu unakuwa na uoga wa kusema. nuko udakunda Yesu. Ni kwamba umpendi Yesu. Abantu benshi bicaye ngaho badakunda Yesu. Watu wengi wameketi hapa wampendi Yesu. Abantu benshi bicaye ngaho badakunda Yesu. Watu wengi wameketi hapa wampendi Yesu. Muri abo bose mwicaranye Katika wote mnaketi ni wewe wenyine ukunda Yesu. Wewe peke yako ndiye unampenda Yesu. Ariko mwicaranye Lakini aliyeketi Nakunda pembeni Yesu. hampendi Yesu. reka mbaze ukunda Yesu nahaguruke. Acha niulize, anayempenda Yesu asimame. Yesu aguhezage niwikomera amashi. Yesu akubariki, jipigie makofi. Yesu rero bamukunda ku majambo. Yesu ampendi kwa maneno, Bamukunda ku bikorwa. wanampenda kwa matendo. Reka twige ibijanye no gukunda Yesu. Acha tujifundishe mambo kuhusu kumpenda Yesu. Amuraza kwipima aho ugeza mu gukunda Yesu. Alafu utajitia kwenye mzani uangalie mahali Twese unafikisha twavuze ko kumpenda dukunda Yesu. Yesu. Sote tumesimama eti tunampenda Yesu. Ariko tugenda turarutana. Lakini tuko tofauti. Arabamukunda 0,0001%. Kuna wale wanampenda 0,0001%. Na bamukunda 8%. Na wengine wanampenda 90 kwa 100. Dusomye Yohana 21:15. Yohana 21:45.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 21:15. turasoma izina rya Yesu. Nuko barangije kujya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurushaba? Nawe atego mugenzi, wowe urazi ko nkunogera. Aramubwira ati, atahura imyagazi y'intama zanje. Imana ihabwe icubahiro. Yesu arabaza Simoni Petero ati, mbega urankunda? Yesu akamuuliza Simoni Petro eti, unanipenda? Urankunda kurushaba? Unanipenda kuliko hawa? Nawe ati, yego ndagukunda. Akasema ndio Baba, nakupenda. Nawe ati, nimba unkunda? Na akamwambia kama unanipenda. Mukirundi cyoroshe ati, yobora intama zanje. Akasema chunga kondo zangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nushobora kubukunda Yesu, huwezi kunampenda Yesu, ariko ukananirwa kumuvuga, afu unashindwa kwa kumzungumza. Nguyobora intama ziwe, uongoze kondo zake, uzizane mugakiza, uzilete katika wokovu. Naraja kure kama sijafika mbali, nirasubire mbaze cha kibazo cy'ukunda Yesu. nataka ni swali ile swali wa mle mtu anapenda. Umaze kuzana bangahe kuri Yesu? Ushaleta wangapi kwa Yesu? Yesu nawaza kuvuga. Yesu naye akasema, nakimana yoyo ahubwo ivuga ati, ndakunda bankunda. na Mungu akasema, ninapenda wanaonipenda. Imigani 8:17. Mizali 8:17. Imigani 8:17. Mizali 8:17. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Amen. Nkunda abankunda. Napenda wanaonipenda. Vuze ngo nkunda bankunda, nikisema ninapenda wanaonipenda, bisigura ko abatankunda, nikusema wale wasionipenda hatuko pamoja nao, ni turi kumwe nabo. Haleluya. Nimba ugomba kw'Imana igukorera igitangaza, kama unataka Mungu akutendea muujiza, sinyuka uvuge Yesu. acha uoga, umseme Yesu, umtaje Yesu, umuzanira abantu, umletee watu. mugabo bigaragara kutamukunda, lakini inaonekana kwamba umpendi. umukundira imigati, unampendea mikate, umurondera kugira ngo agukize ingwara, unamtafuta kuponya magonjwa. ukize muzoba muvyara nyabo, ukipona basi biashara vinaisha. umukeneye kugira ngo aguha akazi, unamtaka Yesu ili akupe kazi, ukarose biba bihereye aho. ukipata kazi mambo kwisha. Mbega urakunda Yesu? Je, unampenda Yesu? Nimba umukunda, kama unampenda, uzanira abantu, mletee watu. nkunda bankunda, na wapenda ni kwijambo wanipendao. ry'Imana ati nkunda abankunda. Neno la Mungu sema, na wapenda wale wanipendao. Bano b'Imana, watu wa Mungu, ku majambo umuntu wese avuga vyiza, kwa maneno kila mtu anasema mazuri. ati naka nivyo namukoreye, fulani na matendo nimemtendea. imyaka yose amaze mugakiza, miaka yote anamaliza katika wokovu, na n'abantu senkani aranzanira, hata watu 50 hajaniletea. ninde sanze vraiment nani kabisa? tukiraha tungali hapa, yo kwijana mu gukunda Yesu, ahaguruke kandi turabe, asimame tena tuone. mbega urakunda Yesu? Je, unampenda Yesu? Ntugire isoni yo kumuvuga Yesu, usiwe na haya kumtaja Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Hari umusore ari ngaha, kuna garso iko hapa, ashuka uko hejuru. aweke mkono juu. Hari umukobwa ari ngaha, kuna binti iko hapa, ashuka uko hejuru. aweke mkono juu. Hari umuntu amaze kubaka urwiwe ari ngaha, kuna ashuka uko mtu mwana hejuru. ndoa iko katika ndoa, aweke mkono juu. Ibyo mvuga muraza kubitaho. yale nitazungumza mtaelewa. Ukagira umupfiance, ukiwa na mchumba akagira isoni yo kukuvuga mu bantu, anakuwa na haya ya kukuzungumza mu watu, azoba ariko arakubesha. atakuwa na kudanganya na kutapeli. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Ni kweli. Dusomye Mariko 8:38. Mariko sura ya 8:38. Ubutumwa bwiza ko banditse na Mariko 8:38. Mariko mtakatifu 8 sura 38. Kuko umuntu wese bizotera isoni yo kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi cy'ikinyabyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera ahazozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Imana yabwicubahiro. Yesu avuga ati, Yesu akasema, umuntu wese azogira isoni yo kunyemera kila mtu atakaye nionea haya mu bantu, katika umati
umati wa watu, muri ibi bihe by'ibitera soni, katika nyakati ya muri ibi bihe uzinzi, by'ubusambanyi, katika wakati huu wa muri ibi bihe uzinzi, by'ibyaha, wakati huu wa madhambi, nanje na mimi nzogira isoni yo kumupresenta imbere ya data. nitakuwa na haya ya kumsema mbele ya Baba. Ikibazo kiraha, muribuka ko Yesu bazomubaza ngo wabavuye he? Kumbuka Yesu atamuuliza hawa wanatoka wapi? Bazovuga ngo abana bavuye muri ya mibabaro. Atajibu hawa ni wale wanatoka katika ule huzuni, katika shida. Na bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama. Ni wale wametengeneza mavazi katika damu ya mwana Ariko kondoo. wewe wagize isoni, Lakini wewe umekuwa na haya. bazobaza tuyuninde. Watakuja huyu ni nani? Acagira isoni yo kukuvuga. Asikie haya. Genda uvuge Yesu. Nenda umseme Yesu. Umuzanira abantu. Umletee watu. Hari cyagomba gukorera. Kuna kitu nataka kukutendea. Genda uvuge Yesu. Nenda ukamseme Yesu. Igihe niki. Wakati ni huu. Cyo kwemanga Yesu. Wakukubali Yesu. Erika nubona bose batazana Biblia ngo nuko batazifise. Usione hao wote waleti Bible ngo ni kwamba hawana nayo. Oya. Hapana. Mbariza uwo mwicaranya ati urafise Biblia? Niulizie mwenzako eti una Bible. Reka bazifise bashire hejuru, abafise Biblia baba. Waliokuwa na mabiblia waweke juu. Hapana matelefone, ama Biblia. Hapana simu, Biblia, Bible. Yesu ashimwe. Amen. Ukwicaye impande agufelicita ati wewe watinyutse. Aliyekuwa pembeni yako kwamba eti wewe umekuwa jasiri. Chumbuye ati je nagize isoni yo kuyizana. Mwambie mimi nimesikia haya kuileta. Nibamenye ko nkijijwe. Wasijue kwamba ninaokoka. Kutabivuze. Mbona ukusema? Ugira kutayizana no kutayigira. Unaweza kutokuleta Biblia unanayo. Cyangwa kutayigura nuko toba oronsa amahera yo kuyigura. Ama kutokuinunua ni kwamba huna pesa kuinunua. Ariko uri kugira isoni yo kuvuga Yesu. Lakini huku unasikia haya ya kuzungumza Yesu. Uri kugira isoni yo kumwamamaza. Huku unasikia haya ya kumsema. Hazogera igihe nawe umukenere nawe agira isoni yo kuna wakati na utamtafuta na wasikie haya kukutangaza. Agira isoni yo kuguserukako. Hakuwa na haya kukutokelezea. Hari imitwaro myinshi itishurwa. Kuna mahitaji mengi hajibiwi. Bibanye n'ingani kwitegereza. Kutokea na gisi Mungu anakutizama. Ati uyu ariko arabona abantu banje bariko barapfa mu byaha. Huyu yuko anaona watu wangu wanakufa kwenye madhambi. Ariko nta na kimwe ariko arababwira. Lakini hakuna kitu yuko anawaambia. Ariko guhera uyu munsi. Lakini kuanzia leo tinyuka uvuge. Kuwa jasiri uzungumze. Hari Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Kuna kile Mungu anataka kutenda maishani mwako. Haleluya. Amen. Kuko nigo rukundo nyakuri. Maana ndo upendo wa kweli. Ntushobora gukunda umuntu. Huwezi kumpenda mtu. Udashaka kumubwira iby'agakiza. Na utaki kumwambia mambo ya wokovu. Ntibibaho. Havitokei. Ntibibaho. Haviwezekani. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto. Ichete cha mbere Paulo yandikia Bikorinto. Sura 13. Igice cha 13. Na mstari wa kwanza mpaka 3. Umurongo wa mbere gushika kuri 3. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko nagira urukundo noba ncitse umuringo uvuga. Cyangwa icyuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose. Kandi naho nogira ukwizera kose nkashobora gukuraho imisozi ariko nagira urukundo noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburira boro. Kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko nagira urukundo ntacyo byomara. Imana yabwicubahiro. Ngo naho noba mfise ingabire zimwe za danje. Hata kama nina karama kubwa. Nagira urukundo. Kama sina upendo. Ngo vyoba rubusa. Vyote ni bure. Ngo kandi naho notanga ivyanje. Hata kama nitoe vya kwangu vyote. None urukundo ni iki? Sasa upendo ni nini? Kumenga twatuzi ko urukundo ari gutanga. Mbona tuko tunazali kama upendo ni kutoa? Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Kweli. Umenga twatuzi ko gutanga ugaha umuntu nk'agahuzu. Tuko tunazali kwamba kutoa kama unapatia mtu kama kanguo. Ukamurira inzu. Unamlipia nyumba. Ukamurira kwa muganga. Unamlipia kwa daktari. Ukamwivyaja. Unampa chakula. Twatuzi ko ari go rukundo. Tuko tunazali ndo upendo. Ariko ngango naho notanga ngo ivyanje nganga nkabihagaburira boro. Eti hata nitoe vya kwangu nipatie maskini. Ngo naho notanga umubiri wanje ugasha kubw'umuntu. Hata nitoe mwili wangu ungue kwa ajili ya mtu. Ngo mgabo nagira urukundo. Lakini kama sina upendo. Ngo vyoba rubusa. Vyote ni bure. Irindi jambo rivuga ngo
ngo umuntu atagira urukundo ntazoja mu ijuru. Lingine anasema kwamba mtu asiyokuwa na upendo hataingia mbinguni. Finalement urukundo ni iki? Sasa upendo ni nini jamani? Yohana 3:16 havuga ngo, Yohana 3:16 panasema, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariwe rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana kubw'urukundo, Mungu kwa sababu ya upendo ntiyazanye ibiharage, hakuleta maharage, ntiyazanye ibijumu, hakuleta viazi, ntiyazanye amasaka, hakuleta hivyo, ariko lakini yatanze umwana wiwe alimtoa mwanawe wa kugira ngo kipekee umwizera wese ili kila amwaminiaye ntazapfe rubi asife vibaya ariko ahabwe ubugingo bali budashira. apewe uzima wa milele. Kugira ngo umuntu akize, Ili mtu okoke, Imana yakoze imbaraga zose Mungu zishoboka ametumia nguvu zake zote kugeza ziwezekanavyo itanga umwana wayo w'ikinege. mpaka kamtoa mtoto wake wa Wewe uri kipekee. gukora iki Wewe unafanya nini kugira ngo mwene data akizwe? ili ndugu yako aokoke? Je, unampenda Yesu? Mbega uramukunda Yesu? Je, unampenda Yesu? Mbega uramukunda Yesu? Yesu arabaza Petero, mbega urankunda? Yesu akamuuliza Petro, je, unanipenda? Nanje n'ubu ndakubaza, mbega urakunda Yesu? Nami ninakuswali saa hii, je, unampenda Niba Yesu? umukunda, Kama unampenda, muzanira abantu, mletee watu katika kuko wokovu. nawe ariteguye kukugirira neza. Maana na Yesu amejiandaa kukutendea Ariko vizuri, ararindiriye arabe mbega umwana ameze gute. lakini anasubiri angalia, je, huyu mtoto wangu iko aje? Kuko ibigiye gushoboka byovyo ni byinshi. Maana vile vinakwenda kuwezekana vyao ni Bivana vingi. n'ingene uza gutinyuka kuvuga. Inatokea na gizi utakuwa jasiri wa kuzungumza. Nibuka Kalebo na Yoshua, Nakumbuka Caleb na Joshua, igihe Mose batuma kuja gutata igihugu, wakati Musa anawatuma kupeleleza nchi, bageze aho muri ico gihugu walipofika katika nchi hiyo, Kanani, nchi ya Kanani, basanga ari Abanaki, wakakuta kuna Wanaki, basanga hari bigatanya, wakakuta kuna vijitu. ugiye gupeleleza kazi, Ukienda kuulizia kazi, ugasanga ari abafisa amadiplome yo hejuru unakuta yiwawe, kuna watu wana madiplome juu yako. ugiye hana akakubaza ibyashara, Ukienda mahali fulani kuuliza biashara, ugasanga bisaba umutahe uri hejuru unakuta rwose. vinaomba mtaji wa juu zaidi. Icyo uzokora, Kile utakachokifanya, uzovuga ijambo useme neno, ridasanzwe, neno lisilo kawaida, ihumure, neno la faraja, rizana agakiza. linaleta wokovu. Ibidashoboka ntibize bisohoke mu kanwa Vile kawe, ambavyo haviwezekani visiwahi kutoka ndani ya kinywa ariko chako. ibishoboka bize bisohoke mu kanwa Amen. kawe. Lakini vile ambavyo vinawezekana vitoke ndani ya kinywa chako. Bageze Walipopafika, babona abagabo by'ibigatanya, wakaona vijitu vya naume vikubwa vinene. bazona ngo bibona bameze nk'inzige. Sasa wao wakajiona kama tuvidudu tudogo. Hama batashe kuzana inkuru, Waliporudi nyumbani kupeleka habari, 10 muri bo 10 kati yao batanga inkuru y'icavutu, wakatoa habari ya kulalua nafsi. ati ibya bigabo twabonye Eti tumeona hivyo vibaba, ngo nibigatanya, ni vijitu vinene Imbere vikubwa yabo. vile. Sisi mbele ngo zao tumeze nk'utuzige. tuko kama tuvyanyama tudogo tudogo tu. Ariko Yoshua na Kalebo, Lakini Joshua na abandi Caleb, bamaze kuvuga, wengine walipomaliza abantu kusema, bacitse intege, watu wamekata tamaa, barahaguruka wakasimama baravuga bati nivyo, wakasema, ni kweli hayo biriya bigabo wanazungumza. n'ibigatanya, Kweli wale wa baba ni vijitu. Nivyo. Ni kweli twabonye ibi na biriya, tumeona haya na mengine, ariko tugiye lakini kubijya bwa tunakwenda mutima. kuwakula kama vile mkate. Niyo majambo akwiye kuva mu kanwa Hayo kawe. ndio maneno yanastahili kutoka ndani ya kinywa chako. Ntuzutinye kuvuga amajambo ajanye n'ukwizera Usiogope kwawe. kusema maneno yako sawasawa na imani yako. Ntuzutinye kuvuga amajambo ajanye n'ivyizigiro Usiwahi vyawe. kuogopa kusema neno yanahusikana na matumaini yako. Mbega urakunda Yesu? Je, unampenda Yesu? Ntutinye kubwira umuntu ijambo ry'ivyizigiro. Usiogope kumwambia mtu neno la matumaini. Ntutinye kubwira umuntu ko niyihana aza gukira. Usiogope kumwambia mtu kama yule atapona. Imbaraga zozo turazifise. Nguvu tuko nazo. Ntutinye gusengera urwaye. Usiogope kuombea mgonjwa. Nubwo yoba ari kumfiro, Hata kama iko mauti natakira, asipopona, si kibazo cawe, tatizo si kuko lako. si wowe umukiza, Maana si wewe ni tunamponya, Imana ikiza. ni Yesu anaponya. Wature, Wewe kiri, ntutinye kuvuga, usiogope hari kusema icyo Imana igomba gukora mu buzima kuna bwawe. kile Mungu anataka kutenda maishani mwako.
ibuka ko turakanwa k'Imana. Kumbuka sisi ni mdomo wa Mungu. Imana nizova hejuru ngo ize kubwira abantu ubutumwa bwiza. Mungu atatoka mbinguni juu aje kuhubiria watu. Nizova hejuru ngo ize gusengera abarwayi. Atatoka mbinguni aje kuombea watu. Ariko abazobwira ubutumwa abantu ni wewe. Lakini watakaohubiria watu ni wewe. Abazosengera abarwayi ni wewe. Watakaombea wagonjwa ni wewe. Abazokiza abarwayi ni wewe. Watakayeponya wagonjwa ni wewe. Abazozura abapfuye ni wewe. Watakayefufua wafu ni wewe. Akira gukiza ingwara mu izina rya Yesu. Chukua kuponya magonjwa katika jina la Yesu. Akira kumugurura ibimuga mu izina rya Yesu. Chukua kusimamisha viwete kwa jina la Yesu. Akira kuhumura impumyi mu izina rya Yesu. Chukua kufungua vipofu kwa jina la Yesu. Akira kuzura n'abapfuye mu izina rya Yesu. Chukua kufufua wafu katika jina la Yesu. Twabiherewe ubuntu. Tumepewa kwa neema. Tubitangira ubundi. Tupewe tutowe kwa neema. Na mambo nimwe abantu mu muji wanyu boguma mu vyaha na uhari. Hakuna sababu wa kwenu ama familia yako haibaki katika dhambi na wewe. Na mambo nimwe abiwanyu boguma bagwaragurika na uhari. Hakuna sababu familia yako haibaki na gonjwa na wewe upo. Basengere bakire. Waombee wapone. Kandi bakizwe. Tena waokoke. Ariko kizwa. Lakini okoka ndugu yangu. Uhindure n'abandi, hindure n'abandi. Badilika na ubadilishe wengine. Imana igomba kuwukora ibitangaza. Mungu anataka kutendea muujiza. Ariko nuko utari moto wala baridi. Ni kwa sababu wewe utashusha kandi utakonje. Ntabwo ushusha kandi nta nubwo ukonje. Wewe si moto ama baridi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzokudahwa. Neno la Mungu inasema nitakutapika. Imana igufasha ntizi kudahwe. Mungu akusaidia sikutapike. Kizwa by'ukuri. Uombe kweli. Kizwa by'ukuri. Okoka kweli. Uhinduke by'ukuri. Ubadilike kabisa. Mazuzane n'abandi kugakiza. Akulete wengine katika wokovu. Ninde mu quartier bamwita pasteur? Nani mkartie wanamuita mchungaji? Abo bose bataritwa pasteur mu quartier ntibarabishobora. Hao wote wajaitwa pasteur. Utegereza gukizwa kugeza mu quartier bavuga tujya ni pasteur. Inakubidi uokoke kila mtu akuite mchungaji. Ariko abantu bakidoga ati ako okizwa nkanaka wotumureka. Lakini watu wananungunika kuliko uokoke kama fulani obaru na Hallelujah. Amen. Ariko ko kanwa kawe. Lakini ulimi wako mdomo wako. Na kindi Imana igashakako. Hakuna kingine Mungu anakuhitaji hapo. Nukugira abantu ubutumwa bwiza. Ambia watu habari njema. Amen. Kwa uyu munsi. Kuanzia leo. Koresha umunwa wawe. Tumikisha mdomo wako. Telefone yawe. Simu yako. Amahera yawe. Pesa yako. Ibyawe byose. Kila kitu cha kwako. Uzanire Yesu. Uletea watu Yesu. Na ariteguye gukora igitangaza. Na amejiandaa kukutendea muujiza. Muri Yesaya avuze ngo ntutinye. Katika kitabu cha Isaya amesema usiogope. Yesaya 41:10. Isaya 41:10. Avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Eti usiogope maana niko pamoja nawe. Nutiyaure kuko ndi Imana yawe. Usikate tamaa, mimi ni Mungu wako. Nzogukomeza. Nitakujaza nguvu. Nitakusaidia. Nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo nitakuwekea ulinzi wa mkono wa kuume. Nutinyora azo bari kumwe nawe. Usiogope, Bwana yu pamoja na wewe. Nuja gusaba kazi azo bari kumwe nawe. Ukienda omba kazi atakuwa nawe. Nuja kunegosia biashara azo bari kumwe nawe. Ukienda kunegosia biashara atakuwa nawe. Nuja kuvuga ijambo ry'Imana azo bari kumwe nawe. Ukienda kuhubiri habari njema atakuwa nawe. Nutinye. Usiogope. Fungua kanwa kawe. Fungua mdomo wako. Hari Imana igomba gukora mu kuna kitu Mungu anataka kutenda kwa maisha yako. Amen. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana.
wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinganza tiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.